Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Kamil Yamin, Lurah Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Berikut ini adalah tampilan lorong wisata kami, yaitu Lorong Evora Mekar. Breath is like, whoa. She say she wanna dance, but she don't know how to, whoa. I'm iced out, ooh, looking like a star, whoa. Her name is